Ketheka wirigiro bwako nithirite urina asubuhi njema narua Jumanne tariki 14 mweri wa 11 2025 ni Meru TV metha ya nteto mbita wakabwe mutharimi ngushukiri nkatho cia mwanya ni bwega no ntobo gwitana mbere kurumirira awe ni wotwethiti nyumba nteto ira iri na igweta kathetune ka Meru kuma kireni kiriwe na kimoni moni. Thank you very much ukoli unya witana mbere gutingatira kirimeta de kina Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Let's keep the conversation going on na tukiaraniria yegi yara yethirite agitana mbere thigurune nteto ira ciithiringa biongo bya nyomba cia nteto ketha narua tokemuramura magatheti eba kumurika magatheti tetegere ni ripoti iri kushei kipaumbele irio kwithira kuri na nkukumo kana National Police Service gutwika kurungu kendi nkukumo nibu odhiobwa karatasi ka The Standard ntuko ya narua jangi jaraja dirite gitana mbere ni udhetiri bwa kyotokea mtu Kenya bagita uturo bwa nteresha Tanzania Dar es Salaam kumania na kirake areo mpangaratano ya kithurano kiari mweri muthuru tariki 29 na Samia Suluhu ari aigukabira na gwataruo barabara ya pinzani bawe areo mutogeri wa Chadema Tundu Lissu na tugitegera mitaratara ya ujukania bwa Borisi jura itire na mbere igoro na aria ntere ndena odena ni riboti nyingi tukethira mutu gitegera ini bitikiria twambiririe na riboti kuma maturene nari andiki betu bantito bakinyete idigithio gutigira ni bakomurika jereja gwitana mbere miangatene mugongo jwa Meru twambiririe na riboti kuma mwirio jwa Nyambene ni ndwanda ciatiania na yembe naria aridi bashumiritie kumeneria na bakilalamika nikira bakuga ni kure motegerwa na ridore ithaga ni thirikari emutuma nto ithingia gukirukira inya ko kigina kembesha cio batetheria kuingia asara kana kuriwa Maria Sara nyuma ya wamba bondithia bora bwithirite bugita barike na gutuka kirondo genkunji ndonda ishatiania na embe akiaria mukarigiti wa rethi kuma Muthara Thinkei na uritie thirikari kaunti ya Meru kuingia wirane otaburia bwa ikirwe butikithire ni wirane butina ikinyiro wirane bwa urongo. Riboti ya Murethi waba mutongeria wa Union ya Ndethia rutene ruru rwa Meru County uria wijikene ya mukuru Thinkei kuma rutene rwa Muthara na rikitie kuonania kuria kunganirwo kwawe nuntu bwa mbeca ire ciajano ni thirikari ya nkuru nikenda bakomba gwitethia nkurukia milioni 20 na itali twa mwankana rwa tulibanenkerwa cio haria akuga antu kana rithi bangi bathuana ya mbeca wici ariterwe indi baraitumira bwi na ndini boritie ngavana kenda komba kurekuria mbeca ici na ciumbe gukinyira baria paicio na kintu kira bomba koromba kinyanga bana kuri mbeca toerwe 20 million thirikari nerea kiraito murongera ariko na mbeca ito releaserwe tutamba kuchiona mwanka tha ituri na ituragia na tawakariro na nto kitha mbeca budget irathirwe na MCs bareba okurukia na mbeca icharire utura itukwenda kuri na chietire no tukinyaraia ibature baichi twahero mbeca. Thinkei akiaria augite atu ni bethirite bathuanitie mathoni ya maingi mbeca ici cianenkanirwe ni kiraito murungi igita riria ari ngavana wa Meru na mwankana rwa turi itare kurua kinya kethira na atigite akuga mbeca ici ni nenkanirwe na ndinoritie arithi na kari na aturi banyambene bakiririe ki betere mbeca ici nenkanirwe nuntu bo batireirukia na mbeca tutaomba chiona as a union kubara officials bara bukona bara ibo bakoria na tena antu still ba wite mbeca cio no teche tori otiche tomba konenkero mwanka tha ituri na chatiero irelease to kiundi kyo kwa koromba kijathirikari account ni ethingatire yone na tokara kari Murethi wa banki reportera Meru TV kuma ya mirigoni ya Igembe Kangeta.
tutagire igi mutaratara jwa oyukania bwa makurutu ba borisi jura jura itite na mbere ndigorone indi rithoreto ritegire mwirio jwa iembe tiania na imenti na ningi inyaburi na tugitegera na kwagara nteresha Tharaka ni mutaratara jura otabure bwari wirane bwa CSO krebode ne Kipchumba Murkomen jo augite jo tedira jo kyojurwa nkukumo otabure mitaratara ingi ya ojukania bo makurutu yethirite kyojurwa ni nkukumo inde bakarani na meda ya nteto akari kuma guntu kuma mirio ya igembe kuma mirio yetiania ni bagwetete kira bakuga ni kore makungano ko ni mutaratara jujuri mawe na maudhuku kana mpangaratano ya namna yake nonto bwa bamwe barabati kwethira bake jukwa igara mutaratara ju tibo bayu kirwe bamwe barabati kirwe kenine bakiuga nibo babateri nibo barari qualified kana kwethira bakiukwa kiri mutaratara ju gikundike kuro kuma mwiri ojwa igembe bagishumiria bare na mudhuro mungento bakiroria matanikira bakuga na bakikuduranga ikudo mutaratara ju bakiwa bo kaba kwadhulwa nonto bwa kira bakugweta mpangaratano kiri mutaratara ju jwa ojukania indi ntereshalare ko kikujirwa kwithira kurina bakai bambe mbethe baraba shumiririe kenine kwithira bakiugwa ukirukira mutaratara ju na otau ntereshabore na kukwithira kurina ukai bwa barabarare kenine bakiugwa kiri mutaratara ju jwa ojukania bwa makurutu indi nteresha Tharaka kiririmbi kembe mbethe bagishumiria kenda kwithira bakamukira mutaratara ya kidrikari ya oyukania bwa makurutu otau nteresha imenti gogikujirwa kiririmbi kya mbeu mbethe baraba shumiririe kenine kenda kwithira bake participate kiri mutaratara jwa oyukania bwa makurutu bwa borisi riboti edran mandigwetu anteto mokiri ankanja no yukania babodisi ande goroni ya Kenya ni bombete kwethera bweta na mbere ntuko ya rware arainde tukimurika kaunti ya Meru amone Tharaka nyithi bombete kwethera kukianjiri mutaratara jo na kaunti ya Meru ende ni kuonekete ntuke mbethe bakai bombete kwethera bakiunkuma kini mutaratara yo na baingi bo kinya baremo ni kuyukwa nonto patira ojuria mantora ya kwendekana ona kinya kukionekana yuthi babaingi muno antware kumanterese no thimenti barabombete kwethera bakirerwa kiri mutaratara yo na kwamba kwethera kwina kisanga na nteresembe na kwa ayuthi babaingi namba yo ikionekana kiri mathomo ya Kiswahili na yara yesonko yarinde onto njakilenga sheri ora no kurungamirite kituo kia Gembe North Lare awete ni othenene bombete kwethera bakiona ntereji our recruitment at 8:30 in the morning. The turnout was low. However, we are able to get the number which we wanted for recruitment. What we have noted here, the candidates, their teeth, they have problem with the teeth. They have teeth in the case because I think I don't know if it is because of the water or what. Another thing we have noted is that languages have problem in their certificate because some of almost half of them the language grades was not good, but we have managed with those who have qualified. Already we have done the running of 60 kilometers for men and for women. Unapata ya kwamba mtu amekuja lakini hawezi fikisha hiyo requirements ambayo inatakikana. Kaitene kau na konteres ya Tharaka ire Tharaka South kituo ke kurungamiri ni Gladys Kosgei na wete ayuthi baba ingine betherete bateke mutaratara yoyo yukania ane kumania na kwayano kwa sub counties arantu baingi bantereji bate kumenyana raba bati kwethira baeta ambaye nimeona hapa ni kwamba Tharaka South ilikawanywa mara mbili. Kuna Siagarika sub county na kuna Tharaka West sub county. So unapata the candidates walikuwa na confused
The candidates walikuwa na confuse. Wengine hawajui kama wako suppose kwenda Tharaka West na wengine wako wanajua wako suppose kwenda Siakarika. Muno nterese bure amone gembe North Mutwate kamweteria North Imenti baingi bakari nibonekete kuria kwaniro kwa bakiwate oyukania bote bouma tora burerekanite ati bukethera bwe bouma ni waziri wa ukaria bondene na matora no Kipchumba Murkomen. Ningo kari namba 1 Ruirone ningo qualify the credit cha school na kila kitu, lakini despite all the efforts kutoka na transparency corruption has killed it all. Ure ukari namba mucho no rajukwa. That means that kidurano giki utiji jitu ukari na transparency kanambi corruption. Serikali ni batu tegera mantu moja jau. Vero ana boga namba 1 tatewa na ngindi je uchichi karibu ule kuligetio mwisho. Asikali bale betengale na betaba beza kubatona no yugo number 1. Process yu orenda miona. Process yu ete ukari fair. Kwe number 1 ogere no atajukwa number ore kurigete no ajukwa na grade ya wenya te kunene ite number 1 number 2 bakuma batinde ta na njire ne gari ne chia barabo kali ambechi kuba gotinde te beto nyangari ne chiao, so that recruitment was not fair. It was not fair and there was no transparency au ba moinya nte kumeba ndiko bona kieni ne bakioya na bangi une ungwe na kuga na mukore meni ara ugete kedurano kibati kuga ge free and fair. Nkwenda kuuga kidurano kyo gituka ni free and fair na unumpomba kuuga. Leo nafikiria hata nyinyi kila mtu amekuwa hapa na ameona kuanzia mahali tulianzia mpaka mahali tuko saizi, kila mtu ameona hakuna kitu ambaye tumeficha kwa wananchi, na wahakikishia kwamba the recruitment will be free and fair. A corruption case because the certificate of many of the student was good and nobody was come to call after us. We have even other bodies here, the high power officer, and we are doing fine. Sasa zinafanyika kesho, tunataka ikuwe wa huru na haki, na tumesema kwamba wale ambao wanakuja kununua nafasi ya askari, wale wanakuja na pesa kununulia wengine ndio wanyang'anye maskini. Serikali iko na macho. Tumeambia officers, recruitment officers, tuko na intelligence officers, tutahakikisha wao wameshikwa na wapelekwe jela. Nikiripoti na Miro TV, Umembe Beta Mukiri Onkonja. Nabo wabunge areo Daktari Shedrack Mweti wa South Imenti, Watikani East Mporaburi, John Paul Mwirigi wa Igembe South, Julius Taitumu wa Igembe North, na wa MP wa Koroto kana mbunge wa Koroto Dorothy Muthoni bakiaria bare Igoji West. Nigishuku mbunge kia South Imenti nibetete na mbere kuringira ndebe thirikari ya Kenya Kwanza ya Rais William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki bagita na mbere kugwata mbaru mitaratara na mibango ya thirikari bakiaria ni baithukirite bunene wari munini wa Rais Rigathi Gachagua nikiraba kuga ni gwitithia na mbere siasa cia mpatho itina kiguni kiria kari ba county ya Meru. Riboti ndurani mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma. Nawe mujumbe Mporaburi John Paul Mwirigi, Shedrack Mweti, Julius Taitumu kami ne bakinyete ntere cia Igoji West muthenya jwa narua ni untu bo kwariria atongeria ba matura kirigicigo mbunge giki gya South Imenti aria na mugambo jumwe atongeria baba bameneretie bunene Rigathi Gachagua nawe wari munini wa Rais na kuga kiri gipindi kiawe kia miaka 2 guti bunene thirakiretara kaunti ya Meru. Tulikuwa na mkabila hapa, hata barabara za Maumau ambazo zilikuwa zinaundwa alikuwa ana direct zote zifanywe kwao, lakini hapa Meru hakuna kazi hata moja unaweza sema imetokana na huyo jamaa. Lakini wakati huu atakuja hapa atuambie sijui amezaliwa hapa Meru, sijui yeye ni mtoto wa Meru. Lakini wakati KRA ilikuwa inaajiri, alikuwa anaajiri watu wake. Na ukienda huko kuuliza nafasi ya mtoto wa kutoka Meru, unaambiwa watoto wa Mount Kenya wameajiriwa. Ila hali ni mtu mmoja
amechukua hizo nafasi zote. Na ndio maana tunasema sisi wakati huu sio wakati wa kupigia wengine makofi, ni wakati wetu wa kupigiwa makofi pia. Kuna wale wanataka tuimbe tukiwa juu ya mangari, tufanye vitimbi, tufanye sarakasi. Sasa ukifanya sarakasi kwa juu ya magari na yule mwenye kuhakiki naye ako pale, hiyo barabara itaingia. Kuna watu wanazunguka wanasema tumeingia kusikiza ground. Wewe unaingia kusikiza ground na uyaieleza ulikuwa unafanya nini miaka miwili? Nkurukia tongeria baba ni baugite bageta gukaria na kumenyera Profesa Kithure Kindiki ora ni munini wa Rais President William Ruto ni kenda gakara obisine gipindi gikena kyo kagita gaka na kinya gipindi kijite. Kuna watu wanataka kusema ati wanatarajia wachukue hiyo kiti ya deputy. Sisi tukiwa wa Meru, tukiwa Mount Kenya East na Kenya kwa jumla, tunataka kuunga Profesa Kindiki mkono na serikali ya presidenti. Kijana wetu Mheshimiwa Profesa Kithure Kindiki anatosha kwa hiyo nafasi ya naibu wa rais, sababu nyinyi wenyewe kwa mwaka mmoja ambao naibu wa rais amekaa katika hiyo nafasi ameweza kutuonyesha ya kwamba pia sisi wa Meru tunaweza kuongoza bila ukabila. Watu wa South Menti na sisi MP wa Meru kwa jumla tumesema tutaunga His Excellency the President William Samoei Ruto mkono, tutamsapoti mpaka tuone hata memaliza tamu yake. Hatuwezi tukawaza ng'ombe yetu ambaye iko na maziwa twende kwa kongoni. Uwezi kaniambia kwamba ile ng'ombe yangu nakamua maziwa niuze ninunue ng'ombe nyingine ati ni mzuri kusinda ile. Kwanza ile ni hiyo ambaye haina maziwa, hiyo ambaye ni kongoni ni yako. Ya kwamba sisi hatuna vita na mtu yote katika Meru community. Meru tutona deputy president. Ondotoe wa Uhuru tutona deputy president. William Samoei Ruto niwe uratuonere atwa deputy president. Na ndere Kindiki deputy antubeto re ile to kwairwa tutigane nawe. Iyo kwa tutigane ore to ategera state house antubeto. Woga support Kindiki antubeto. Woga support Kindiki motori wetu tumwingana tutam na tushoke tugitiare ko. Nkurukia tongeria baba baugite baba tiuma nyuma ya President William Ruto nikenda bakareta mirandi ya witi na mbere maturene ibo kwenda lami ekerwa kuma Merurere itiakirone mwanka muthia ibo kwenda Keria lami ekerwa kuma Keria Karia Kiangwa mwanka Ngonjomo na ndire antubetu turiuga atiri no kadithia te central government manto jao ndauga jonthere jathithitio te William Samoei Ruto thithitie tuka William Samoei Ruto tamwenge antubetu ukambwa tutam unyeria na kubwira batu tutuma thirikari ne thigatwakaraku imbige tomi ikwethera batu tugakinya rimwe ome no nto itwandire ogwo kanda ri kinye korore atwanda katwana maketha kinyoke kioni nyampenga tweketha anteta ima batu itwandire thirikari neje tutaandire na ikyo tukuga batu tugakara thirikari neje tutonye ndene tuone bila tukuona. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Githina kau deputy party leader wa kiama kia DP kana Democratic Party naitite na mbere kwithira haki uria mbeo mbithi
kwithira bakigwata mbaru biama ningi bagitonya kiri ngurumanio cia gisiasa mpatikano nene guchwa ite bia utongeria kiri nkindane siasa 2027 akagitina kau akigweta mantu yegie watho bwatu third gender rule akiria nabo ekoro kwithira bagitonya rwirone rwa guchwa twanya twa utongeria orira biama bikuibangania nontu bakiothikia 2027 akiboria nabo kwithira bakirumirira yeye siasa ningi yeye utongeria bwa kidemokrasia kuthetera kioto kio mtu na gutigira kuri na mogaruku jabata ndigurone ripoti ya mutugi wa Kiambi. Tu dhandiru ne koria inkuthwane me aka beptiri thai na ta ombo kamilishwa itokoria ekuru itokoria ya youth people no monkava join it political parties na Democratic Party tayari kunenkanira nomination fee half kwa wanawake na youth dio tubera ban join DP political party na toava vidheria fair and free nomination na muntu atakuwa na shortcut twenda mupango jwe koro kuumira no ntoto tukomya mero tutigi nyuma mono ke 144 harume ibaba dhuria harume ke 145 harume i44 mwekoro no mwake we bunge na ndika twejete aja kwaje na twebanga tweje ekoro na twatwa inya harume bejo tugona na tukwangaratanira no ntoto kwenda guchiogera kamusema nione tutena inya few men batwera batukosoa batweri na tugwitaro na ndike tuthere niaja tu musema jwa mbere jwerenge tugeke minge tumenya ina mwekuru omumero atigerwa nja ndegoro yonde ne duranire ekoro mumero na tigerwa nyuma ibuje bwa mbere twambairia na kuga ekoro tukwaga mbesha twashoka tukauga awakashoro kana uria tuleri twarerero tweri mwana mware twakuma umira no gukara nyomba na nditu atukwenda kubathomora buberi inyo tukario nyomba na twekoro ou ituje mwekoro o Proverbs 31 kwamberia komi ituje mwekoro nwege tugike nyomba na nwinya kage tugike andigo na ndi mwekoro mbere na kwenda civic education mwekoro athomithwe ero kumagara teka wetete kuthithia jaja tithithaua no tukethia mwekoro na kwa mwarimu mwekoro akanda daktari kinya gitegeke kia bunge kinya gitegeke kia ngavana kinya jetere ora jetere meru ituje tu still mwekoro kan lead no tukinya thia na tunyerwa ke muromo itujete athire jaja tithie tuibangi ABC election by election yego itete 27 this month no monkava conduct election you either India free na fair na ke anti Kenya bonde bailelete autika mwekethira 27 ya by election you nie kanditama ni kethia electoral commission ya Kenya ikethira antoba Kenya ba mitrust 2027 pia Waziri wa Meshetho kaunti ya Meru Elias Murega iringwataniro na ma MCA wa Kisima wa Nkwene wa Ntima East Ntima West nibetithite na mbere mashindano ya mubira jwa magoro irinjira ya gukirishe wa Biambeu Bithi riboti idhuraniri ni Mwende Olaiboni. Waziri wa michezo kwa kaunti ya Meru Elias Murega bawatanirete na ma-MCA Kathomba aria wa Kisima Wandi Patrick Mutuma wa Ntima East Daniel Mukoronio wamona wa Ntima West Kathuri Mantururu wamona wa Nkwene makasi nebubwithite michezo ya kiucore ya volembo wandini ya Kisima Bore untu bakwa njira imwe ukiria muchezo yo kaunti ya Meru. I will just win a friendly matches chia 4 wards ward Kisima, ward Ntima East, Ntima West na Nyankwene. Ira tutwethera twina achore tauga uchore bobo etu maybe no twendereithie na ku promote just volleyball ko utago karemanza mainge to autrania just our personal just contribution to support na itokogero mono no to kwethera inya muchetho jo volleyball no zo begokurwa na zo kai nyazu a very big sport as a Meru County. Sarama inge tumbete kwethira to focus na football but ire enderete through the governor Mutuma Super Cup inya na arwa ni uchethwa michetho ya ladies
kiri sub county inya ko ito kuona in the near future inya to include maybe mchezo zozo volleyball inya zunonto mchezo zomba na musisimuko bwega na na mashabiki za maingi ile dajo na arua wandine kisima ikenda tomba kuthithia ka friend geto ka volleyball na angu gatuju muthira kuthia to friend geto no batu twenda sport mono tukaje to friend mwanya tuma kisima tuketa nange twita nange na twita nange ikenda tomba gukiria sport mero ikenda tomba ku sensitize ayuthi beto bende sport na bomi manto na mengi mono na ndina kugura mono ngijuvunia kwithwa ndina timu imokali sana ya volleyball na ndina ma tuyano na waziri wetu na twithithie bwega na tuthuganirie bwega na omba kwithirwa agitwerekania na twamba tukureta timu chetu acha through wego tutetheria na mbasi ya county na ikio tumiture acha Uluki bakiaria atongeria babaru ati micetho akende ni njira ya utiila mbeumbithe bati utonyera wagagia bokari o mono utumiri bwa ndawa cia mbogita na yo ere njira ya ukiria obyo bya mibira ontu bakuaiye wani bikure ya bunene tu bachethithia tu mubira itukwendenya tu encourage na kuroa na mantu zegie drug kana miadarati na kubarikania inya mantu za teenage pregnancy na issues nyingi rego affect ndukembithe ko ikyo turizite aza no chore bou tumba just kwendereithia mchetho zuzu kethirikari je ketha kwi department ira kona ni gwita bwega department ira chitete department ira chitumite ira ikienine ikitera mwananchi nege tangamana na mwana youth in department ya sport ko ngori nyibwega ntothinkia aturetere murego komba otwitira ngo mwana sana nyamko bwega murungu na atwere ntothinkia ngoro komba go support no tukate twithikia tutembo tima na team teita narua kio kona twi namba ya county ikomba go tukametera achethi babageta no kuona inya talent chandwiro muntu aliuma ageta bari ageta outside the country nage yake ondo no ndotengo irio lakini na ndi mutana talent yewe inya ngugi ageta na through his talent or talent no neganto no mbere kuendelea na maisha yawe kiripotera Mero TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni waziri wa michezo kwa kaunti ripoti yu amu ikaithira itumilikilia gitengo kia mbere akiri metha ya Meru TV nacio ni nteto kuma mashinani maturene andikibete ba nteto ba ndite itiri gutigira ni bakumurika bura kubateri nacio nteto kuma maturene kathetune ka Meru dena nyuma ya ndeka inka ito ta break tukethira nandi tuicokera tukimurika gatheti tukimuramura gatheti tutegere national report ireko shiringite biongo bya nyomba cia nteto ndigorone nijareko jaithirite jakelo manyongo yaigie siasa cia mugongo ninge weti nambere ninge manteige nkukumo kirirwangi rwa ukaribo dene muno gitengo kia National Police Service anaria angaithirangi tondokeria riboti yaigie mantu jareja guchunkunwa ni rwangi rwa EACC rwangi rwa kurwa na nkukumo naria akiri National Police Service akwithirite kuri na gutabarikia kuringana na riboti cia EACC rwangi rwa kurwa na nkukumo yaigie woru uthuku na ui kiri Police Service yautokethira tukiyatonyera kwa udani ningi twithire tugitonyera jangi jaraja bata muno tukimurika kiuthi kia siasa indi mantu yigie sibitari mantu yigie ogima rwangi rurungamiri ni Aden Duale tukethira tugitegera kishangasha gigie 50 billion Kenya shillings irashithirite igitumika ngakwira nikuthithia atia na kithia nithirite igitumika bwega yoyo nde tukethira tukimurika na ningi yigie mantu ya biashara kana mantu yigie economy nontu kiabata ni mbesha shithire cie mubukone kanari toshokera tukethira tukimuramura jau na nyumene tuthia twina rwaria rwa bata rwigi mantu ya ugoti kithira mbesha ira tugita ugoti ni gutumika bweya tax debate tukethira turinio agini betu bagikinya deni ya studio ishetu gututethia kumurika utongeria na yeige uchumi tucokerete nyuma ndeka itikoraya tukithira tukimurika magatheti
Sasa odi antobe Meru County Tharaka Nithi County Isiolo County na Kinyambu County ntorerio cionthe ciithire kiretie ituri bionthe bianthe bira bimagaruo nkuja na ntato sire na murio tamatanta jama sono jagi empeke oki atia we ukwenda kwethira wina mantu ukwenda kumenyithia ntu nukwenda track kana ngare arudisho aja ni oturi nini wewe areria antora ndongo na ndongo anto bakwigwe warie tankongi maugene atiri gwo kwenda kugire skuru yaku gwo kwenda kuthia road show kana kiatho kira kionthe kwenda sauti yenene atiri aja turi na ngare ya road show ira tugukunenkera na maguri jara kuguna muko jo waku na kinyawenda tukwejania muna mugi kana na MC sound irere aja nirete onekete kaire kuma nthiguru rombo kuma gitara baroti ko ye gitara banumo ngagucoka kwa Jesu runguru eria iguru na matuna kinyamanga nyoni na nthenjo mo gutoneka engeta eje Thimo namba 0725170744 withiro gicigwatira ngari yaku ya road show na kinyoke ya kuthawina kiatho aunja ni oturi turakue nagwe taritho na gutu nini wewe turekane You can read about it in the Daily Express. Ni bwega muno nonda na mbere kurumirira Meru TV ita na mbere gutungatira kiri mitandao kina de Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya rini ni gita tugita na mbere kuringa ime twagare mantu ye komurika magatheti tutegere ni ripoti ile kusheki pombele twambirire mantu ye nkukumo kiri rwangi rwa ukaria bodene na niyo ni National Police Service ni jeriko jedire gita na mbere kuringa ripoti ile tito egito kinyira turimeda ya nteto rwangi rwa EACC kana rwangi ro kurona nkukumo the Ethics and Anti-Corruption Commission bataredi tiegi kutabarikia kwa nkukumo gatigati kana kiri rwangi rwa ukaria bodene muno kiri police service naria junior police officers bakwithira bakewa targeti cia ontuko o kiumia o mweri ni baranabo bari iguru yao kana baraba bari wakubwa bakeronande kiumia ki bukaithira buteretete mungana jombesha fulani babwe kitumbua kitaingia muchanga gwatuika nabo baranabo ni Kenya nibo bakwithira bakenya marua nibo bakwithira bagikurukira Kenya mara kinene mianga tene ya borisi barabati kwithira baitumikira mwingi utumishi kwa wote bwatuika ni Kenya mara kwa wote nara antuba bonda antuba matatu antubara nabo ni adhuria mathokone antubara nabo baina biashara ciao cia irabu bagita na mbere kunya marua na guitwa mbesha irana cio ni protection fee kana mbesha cia ko batetheria batithia na mbere biashara ciao kumbe ni kaborishi baba itageti ni wakubwa bakairwa mbesha lazima cioneke kiumia ki nonto mantu jeri jadatu inde bouti utumishi bou ni waia ninge kukumo kuringana na rwangi rwa EACC rokurwa na nkukumo bou ni buothio bwa karatasi ka The Standard bugitegera police bribe racket kana gutabarekia ko kwa mantu yeye nkukumo karatasi gatwire karitegera kiaramu kira kithirite gigojirwa ndikurone Meru ndena kuthirite gojirwa mbura mwathani arokumwa indi nterecia Marsabit ni kiaramu nakio kiaramu gikurite metho kiri ekono muno barabaitite na mbere kwinyileka kiri gatasi gaga twile gakitegera baranabo ni milioni mugwanja gaturumo mugwanja
itandatu bara nabo baithirite bakinyileka muno ni ikiaramo nthigurune muno ntere isha ndwanda cia Marsabit ekoro bakilasimika gwita ngindo indaja makuchwa rui rwa gutumirwa mishi rwa kurera ana na gutina gya kuria na gya kunywa endere irio bya musanda be bakinyira kwibo bakuringa ukora kwibo ba kundira kaune na inyangia aya bara nabo batikwenda video bya muingi bira bitengeri bara nabo ethirite bainyileka bibakinyila nabo bagatumira irio bibya musanda kuringa nabyo biashara antu ilia limo Red Cross igita na mbere gutetheria gunto nara babonde 7.76 million Kenyans wethirite bakinyileka ni kiaramu ende kuri na bara mabisha nabo bagutumira kanya kau kwigu nabo ene iyo ni tabia mbaya karatasi gatatu garitegera mantu ige kuthetera kioto kia umtu naria ikundi mwanya bya kuthetera kioto kia umtu kuringana na karatasi gatatu ka page 3 ka ithatu ka kumurika nayo ni mpangaratano yotongeria kiri East Africa ndigoro ya Kenya, Uganda na TZ kana Tanzania ya Samia Suluhu Hassan na muno kiragi gutegerwa kire karatasi ka todato ni yaige mpangaratano nyuma ya kidurano kinene ndigoro ya Tanzania mweri muthiru tariki 29 ya ntuku ya Jumatano ni area babainge ba tere uturo bwao na babainge bagiana michie na nguradio nonto bwa borishi guturwa kunyagwa barabarene kenda nabo baithira ba gikabanira na bara nabo bari maandamano ne nabo bagikinyire mogaruku ndigorone bakiriana na mpumisha kidurano na area Samia Suluhu watere 98% ya kura shionde irasharingirwe nonto nabo apinzani bara arito ikonga mbare ba kuingilwa korokorone ibarukundaro mpio baikiri bitanone areo mutongeri wa Chadema Tundu Lissu na ikundi bya kuteta kioto kimtu akenya baraba atere utoro bwao areo John Ogutu Okoth mwarimu mukenya ora ekwerekana auraero ari Dar es Salaam nonto bwa mpumi ishe kidrano ke atena atia aweka aringogene ni mwarimu na aringogene ndigoro ya Tanzania nteresha Dar es Salaam na gichamania na ekokeawe njarene shia akaria Nkatili kana Boris Nkatili ndigorone ye Tanzania na Kenya bainge bagingiro korokorone ende okirukira gukinyirwa gwa kioto kio mtu na gituma kinene nya gukirukira mitandao kinane bakilukirwa kuma nara barukunda rwampio bai bitanone Kwa karatasi ga to dato karaka gutegera yau yege kioto kia mtu karatasi ga to na kiri ngazeti A ya The Standard page 4 kare moreka mantu jareta na mbere ndigorone ya Kenya ndena guntu narambe ombede kiririmbe kiabo baitodia bienine kenda kwithira bagiusika kiri mutaratara jwa oyukania bo makurutu ba police service kana National Police Service ni mutaratara jwa idirite ju gitirwa itakwa igita ndo magamba jara idirite jare kotine ndo bankuranyo katika commission na service kana National Police Service na National Police Service Commission Rotero Inspector Generali Douglas Kanja bakiwa nebo barina aki ya kwithira barina nayoni maratasi jara yeye orei bwa aborisi ningi mitaratara ya ujukania commission nabo bakiwa are euniongo geto tore commission mantu yigi marei kire police na mantu yigi recruitment kwithira kurina ndinga nkoringe ndinga na ndinga ete murimo indi yote 9-10 igoro mutaratara juu ni jura dhirite jugita nambere na Inspector General wa Boris Douglas Kanja ariwa kire makurutu ba baraba dhirite bakijukwa kuma igoro
bakaithira baetetheria muno kukaria nthiguru muno tugitakiri mantu yigi siasa cia 2027. Inspector General wa Boris Wengo akiuga kiri kithurano kia 2027 kurutu barabaithirite bakiukwa jana watatumika kulinda inchi na gutigira kuri na thiri ningi gutina mbuto ya gisiasa. No karatasi ka tuna kana page 4 kiri The Standard ni wakumurika yaigi mantu ya ogima nayo ni rwangiro rugamiri ni Aden Duale Bare naria kuri na gichangacho kigie sibitari ya 50 billion project irekaithira iri miangatene ya KDF kana Kenya Defence Police nibo akaithira bakisupervise wakibwa murandi jwa sibitari ya Moi Teaching and Referral Hospital ya 50 billion Kenya shillings irekaithira kiri kiminja kia mugunda 200 acres ishikaithira igitumirwa 200 acres irekaithira igitumirwa kiri wakibwa murandi jwa sibitari ya Moi Teaching and Referral Hospital irigiri kwithira irina itanda ngirinya na ithirite irigiri kwithira kia supervised by KDF irinjira ya gukabira ukora na wamba bombeshe sha mwingi ni bonto bakwa na boma bisa ba KDF kwithira ba gitegera mantu yau kenda kwithira kwina discipline kiri mantu igie mutaratara jo ire flagship project ya thirikari ya Kenya Kwanza katas gato ka tutandatu na 7 na mugwanja page 6 na 7 niko ende ga kwariria mantu charoroku mantu kimenjo yeye okora bora bwithite burekeri National Police Service riboti direte kirutwani rwangi rwakurwa na nkukumo EACC na bagita na mbere kumenyeria araba kuga ni junior police officers gutumira boboe ni barana bo supervisors bo kana akubwa bao kiri mantu ya konyomaria Kenya muno kiri mantu ige nkukumo barabara ene kiri biashara bara anini ntubethira ka bakorea roya rwao kwibara baoketha ara bateandite no ntunabo bakwithira bae target ni wakubwa bao bakaerwa kiumia kituo kia polisi fulani nyinyi tunataka pesa fulani kama haitakuwa imefika kitaumana sema kitaumana na nande EACC wethirite bakitegera mantuja na ridore daga dikimurika National Police Service yeye mantujaraja kuitana mbere ongo irai kuyukua barabara ene kiri matatu kiri boda kiri ene irabo kiri baranabo ni endia kana biashara banini mathokone bakinyamarua ni maborisi hawana hatia ini no nto kwina target yiki ya mbesha fulani kina umana ni special report na yeke moreka mantuja uje nkokomo kiri National Police Service. No idiro kera nena bakwe gokero kera mutandao kinande Facebook @Meru TV Kenya otoire experience yeku nonto any special report otoire experience yeku njarene shia Borisi njarene shia barabongo ne babati kwithira baitumikira mwingi utumishi kwa wote nego korokera page yetu ya Facebook @Meru TV Kenya ngethira nkithoma comment yeku experience yeku njarene kana miangatene ya police wewe mubiashara munini we mwetija boda we mwene ngare na of course tukendera tugitegera na bu unge bwaku tugitegera special report yegi mantu yankukumo na mpangaratano kirirwangi rwa okaria bwadene tugarukire nandi siasa asubuhi siasa saa 7 siasa jioni siasa Kenya itwikite nande ni siasa nande minti mugeni au kithurano kinene ni mweri twitite indi ari nontu bwa kithurano kinini kira kirigiri mweri ojo tariki 27
this November mwaka ujao 2025 nayo ni giti kia Malava giti kia mbere ni tebira nabio bakuthimana inya rutereraga na thirikari the United Opposition areo Wiper Linda Stephen Kalonzo Musyoka ware munini wa rais Rigathi Gachagua ware Anthony General Justin Muturi Eugene Wamalwa mutongeri wa DAP Kenya na Orani Governor wa Trans Nzoia George Natembeya bonde baba gitana mbere ninkirano sheki siasa katikati kabo na Rais William Ruto Professor Kithure Kindiki na Brigadier ya Kenya Kwanza nindwembo sia wantam nindwembo sia tutam Malava na mbere North na area Newton Karish bakomenya na Mundu na Leonard wa UDA Leonard Murioki wa UDA na Newton Karish kirigiteke bere North baile ba nibo vigogo kuibange ba Ruironero indi bara bategeri na bara bakona ni bari na orito ko ground ni ora wa UDA Leonard Murioki na Newton Karish wa DP pati Irani wetongeretwe ni Justin Muturi monini wa kiama kiu ni Peter Dubai itokana na ripoti yake tokothoma mantigi DP kire iracio tegeri kuma mashinani no akaithira aikurukalikana mbere North iri county ya Embu na kiri county Embu Cecil Barire ore governor nwe chairman wa kana nwe chairperson wa UDA na alafu Embu iri rotererwa Mount Kenya East kusema rotererwa na rukuonekana DP Kindiki arena kichwa ubabe wa kisiasa na ndigi tiki very consequential na inquiry take it to your favorite bank. This will have casualties. Kidurano kiki bere North kithira kina casualties nima Cecil Barire wengwa akiaraniria na ndikibante toraugire kuri na a lot of pressure kire UDA na inya kire rotera upinzani nontu nande uwanja uko wazi ni ubabe wa kisiasa katika Rigathi Gachagua na DP Kindiki nani kusema kiri siasa sia Mount Kenya East so kitaumana retu irido turiandiki banteto gutegera na tukethia tukikomenyethia bora mantu yakethera gita ko ground tukwe utariki 27 buka date with us na tukethia tukimurika live inya gukirigera kirimedanda yetu yake na Facebook at Meru TV Kenya like na ithira ukicomment nya tugita na mbere gutegera siasa EU karatasi gakenda tukiagara kurayana mantu yeye siasa inde mbere twagara mantu kurayana mantu yeye siasa Kaspul likana Charles Were na tamanine kukiawe akiurawania antukatili na kwina by election ODM of course yetu iritho nyuma ya konokoka kwa baba nande ODM by narrator litmus test will they hold together with the center hold together ritho ritegerete kiuthi kia ODM kana Orange Democratic Party rabarari na mambura ya gukungwira miaka 20 ya wathani kana kwithira kiama kigi kia ndamiri nthigurune inde na kio kiuthi kia ODM gigutegerwo ni bonde ruterero upinzani rarore na Rigathi Gachagua bore na Daktari Fred Matiang'i na ruterero thirikari wa Rais William Ruto na DP Kindiki no bakethera bakigwata mbaru retu iritho tukethera tugitegera kutenda namna gani uria kwithirite kuri na miario nkirano cia gisiasa kiameneki kia ODM baba riwa ni ndairo ni baba aliniambia ende areo Winnie Odinga areo CJ nwe Edwin Sifuna ore senator wa Nairobi areo James Orengo governor wa Siaya bariwa batwe manto ya tutam totekomenya yau yara tokomenya ni broad based arrangement mwanga 2027 after hapo kaende kabati page 9 tutegere manto ya EACC alandwa mubunge alandwa bitanone nonto bwanku kumo ya 65 million nonto manto ya buruburu lad
iciore bikorwa Makadara MP George Alando akiurwa amurume mbeca hii 65 million mantu ya wamba bwa mugunda tutawire mantu ya tia mega kanontu wae rito ria kuri kugwetanirwa na wamba bwa migunda nontu kukoneka na kwina 65 million mantu yegi wamba bwa mugunda na ni mugunda jo mwingi we Makadara MP George Alando ni shoria korwa na kaithera kibishokia kama si hivyo kitaumana ni shoria bide tinya bekiorwa wari mubunge wa Tigania East Josephat Gichunge Kabeabea inya Gichunge Kabeabea na direte gichokie biuria kiri rwangirwa EACC yeye nkukumo kiri ndoketira aithirite akirungamira nabyo nibyo bya bata kiurwa nontu bwae kuri na mpangaratano ya mantu igi mathabu math is not mathing mantu igi mbeca cia mwingi nontu bwae okundira kaune kamwe na inyangia ba utonga ba mwingi yau ni yeye nkukumo irashithite igita na mbere kumurikwa ngotike jojo kari jabata zaidi katutegere editorial cartoon tukimilikilia kumurika The Standard kiri editorial cartoon Baku to Belem roadmap gana mutane nwe akwiringa iraita wane selfie na nonto airinga selfie kwina iraita wa kwithira areka ke kailadi aina sigara kubwa biarene na yonde yetegera yegie mpangaratana ya tongeria Africa bona after independence ni about 6 decades nyuma inya ya Kenya kwithira ikiono cia more than 60 years ende kurena ukoloni mambo leo kuna mpangaratano yotongeria uchumi bando iko chini kurena iraita wa kwithira kurena kuinyileka kwa kiuchumi mirimo nionete mpanga Kenya mpangaratano ya SHA mpangaratano ya SHIF so yara nabo barabara yera ociathi bakuwa ni athatu ya bata okea mirimo na kwithira mantu ya kithomo yagitegerwa bando Africa nithirite nyuma nithirite dark continent nontu bo tongeria boboe tindigoro cia East Africa ke kwithirite kuri na wathani bwa dictator bwa kimbaru wathani bwa kundien kome wathani bwa kominyera manyire na bara bongo ni aringi kura kubagira kione ni atongeria ba ki Africa likana January 20 ya 2026 ndigoro ya Uganda nirigiri kwithira imagine irina kidurano kana general election na urare ku Yoweri Kaguta Museveni riwa na niende bogele ni kamwe ndigoro nka media first world inya nyuma ya kwathana more than 40 years na kuwa bwa mpaka tamukangi ngikwira uni ndigoro ka Singapore miario hiyo maneno si mageni njijini tumesikia inya Rais William Ruto akiwa ndero ya Kenya ka Singapore in the next 2 years retu irido kithia tuka Singapore kana ari retu irido mpanga tano ndigoro ya Ethiopia kundwa civic war shithirite igita na mbere ndigoro nya ya Somalia Sudan ikuthite kurebu DRC Congo Teresia Goma Cameroon mbuto ya Gen Z Madagascar mbuto ya Gen Z nonto bwa kwithira Afrika kukiwa kuna jambo ambalo ribati kwithira rikithithwa retu irido turi andiki ba nteto na tukethia tukwego kinyiria nteto burakuri itiongeri chi kanacho kumakiri metha yetu ya nteto ngatuite breaki tukethira tugicokera ningi tukimurika gatheti ya Daily Nation nyumeni tukethira tugitegera comment ciaku ukirukira kiri mitandao yetu ya kinande ni beto hakaba mudharimi ni tucokerete